tuzongera niko twabaye inkotanyi. Tariki 21 z'ukwa 2025 nibwo mu Rwanda haje isiganwa rya UCI mu Rwanda ndetse isi yose aho yari hanze amaso mu Rwanda ikurikirana iryo siganwa uko riri kugenda. Abarenga miliyoni 332 nibo bari bahanze amaso kuri televiziyo zacaga mu Rwanda, ndetse nkuko tubimenyereye abahanzi bagenda bahanga indirimbo zitandukanye. Musengamana Beata mwamenye nko muri Azabatsinda Kagame, Imana isa nk'iyamukuye mu ijuru ngo aze acungura u Rwanda. Mwaramumenye muri indirimbo cyane kenshi aho yayikoresheje mu bihe byo kwamamaza umusaza hagati ya 2024 kugeza 2025, ndetse ubwo Perezida Paul Kagame yiyamamazaga kuyobora u Rwanda ku nshuro ye ya gatatu. Iyi ndirimbo mwarayimenye cyane, gusa yabonye bitagarukiraho ahita ahanga indi ndirimbo byihuse yamamaza irushanwa rya UCI cyangwa se ishaka kwerekana irushanwa riri kubera mu Rwanda rya UCI. Indirimbo isa nkaho nayo iri gutrendinga ndetse naho amahanga yatangiye kuyiririmba cyane. Banzu yumve. Murabizi mu irushanwa habayemo udushya twinshi. Uyu bamwita Ganza akaba ari we washimishije abantu bari bari mu irushanwa, ndetse aho yari yambaye igipupe. Mwaramubonye cyane aho yaje no kunyuma irushanwa rirangiye yaje gukora mu ntoki za Perezida Paul Kagame. Wow, indirimbo yari nziza cyane yo kumenyekanisha u Rwanda cyangwa se kwerekana irushanwa ryabiraga mu Rwanda rya UCI. Dushimire Musengamana Beata. Naho iyi yari Ineza G, nje mwari kumwe n'Inkusi nk'ibisanzwe. Ciao ciao.